Melbourne u Australiji trenutno naseljavaju stanovnici iz 180 zemalja koji govore 233 različita jezika i dijalekta i pripadnici su 116 različitih vjerskih opredeljenja. Svi oni zajedno godinama stvaraju ovaj grad, ugrađujući u njega ono najbolje što su donijeli sa sobom i na taj način kao da tkaju neki šareni ćilim koji Melbourne čini jedinstvenim gradom u svijetu. Posle balkanskih previranja 90. godina prošlog vijeka, gotovo je sigurno da ne postoji ni jedna veća svjetska metropola u kojoj nećete naći doseljenike sa prostora bivše Jugoslavije. Tako je i u Melbourneu. Srbi zauzimaju značajno mjesto u ovom šarolikom društvu i kao i ostali doseljenici, i oni su u ovaj grad sa sobom donijeli nešto novo, nešto što će ostati utkano u te raznobojne ćilime ovoga grada za sva vremena. Zvuci srpske muzike i mirisi srpske kuhinje mogu se čuti i osjetiti u svakom dijelu ove metropole. Trubači su postali neizostavni dio svake veće zabave, a specijaliteti srpske kuhinje polako osvajaju srca i najprobirljivijih ljubitelja hrane. Hrana zauzima posebno mjesto u životu svakog našeg doseljenika, jer miris hrane vas najlakše vrati u rodni kraj, probudi slike iz djetinjstva i oživi stare uspomene. U današnjoj emisiji donosimo vam priču o Srbinu iz Podrinja, Draganu Ostojiću, koji se potrudio da mu miris i ukus hrane iz zavičaja nikada ne nedostaju, čak ni u dalekoj Australiji. U predgrađu Melbournea, na veoma ograničenom prostoru, svake godine uspijeva da za sebe i svoje prijatelje proizvede neke od naših specijaliteta na tradicionalan i veoma originalan način. U svemu mu pomaže supruga Snježana, sa kojom ima 6 divne djece i koja će, po svemu sudeći, rado krenuti stopama svojih roditelja kada je u pitanju očuvanje srpske tradicije i kulture ovdje u Australiji. Dočekali su nas sa osmijehom, spremni da pred našim kamerama pokažu sve što znaju i umiju, pa čak i da otkriju neke od dobro čuvanih tajni kada je u pitanju spremanje srpskih specijaliteta. U narednih pola sata vidjet ćete da je moguće uz malo volje i truda živjeti i održavati svoju tradiciju, kulturu i vjeru daleko od zavičaja i rodnog kraja, bez obzira na to u kom dijelu svijeta se nalazite. A ja sam rodom Republika Srpska, Ilčevići, Papraća, Caparde. Došao sam ovdje 1992. godine u Australiju krajem novembra. Tu sam sa suprugom stigao, nas dvoje sami. Sad smo, hvala Bogu, sa 6 djece. Imamo 6 djece. Tu smo od prvog dana stigli u Melton i tu smo i ostali. Evo 20 i neka godina. Imamo 3 sina, 3 šćerke. Reci mi, vidim sve ove rakije i ovo, sve ovo iz Srbije. Reci mi, ovdje može znači sve da se kupi. Sve ovdje što duša poželi iz Srbije ima trenutno, naši ljudi drže prodavnice, uvoze. Evo ovdje ima Srpska trojka, ovdje ima Zlatna dolina, ima Sokolova, ima manastirke, imamo raznije vina da kupimo, mineralne vode, Knez Miloš, sve živo imamo, naše piće što poželimo. Znači ta saradnja je dobra, recimo, jel... Saradnja je dobra, ko hoće i ko želi može u svaka doba da kupi i naruči u našim šopovima sve proizvode iz Srbije. Čak i prehrambene proizvodi, čokolade, keksovi, brašno, peciva razna, sve živo ima. Jedino nema ovo, mora sami da se mučimo i pravimo slanine, kobasice i čvarke.
I tako da... Reci mi ovi duvan čvarci, šta je to? To nisam nešto To vidio. se pravi samo vamo oko Valjeva, Kraljeva i tih dijelova u Srbiji. Zovu se duvan čvarci zato što se sijeku karakteristično malo uzduž, tanje i prave se strogo od šarene slanine, ne od bijele. Mora biti šarena slanina. Nabavlja meso iz jedne velike klaonice u Levertonu, Diamond Pork Meat. Jako dobra mesnica i garantuju sve da su ženske svinje 120 kila. Znači ne može da dobije nikako se ne rasti tako meso koje bi imalo loš miris i ukus. Reci mi ovo sad što radite, zašto se ovo sad? Ovo je sada ti čuveni duvan čvarci. Se od ovoga rade i prave. Fino izgleda, vidite, sama šarena slanina. Tako mora ako hoćemo da pravimo duvan čvarke. Sad je baš ta sezona za meso, suvomesnate proizvode, čvarke, kobasice, sve živo. Sad su zimska doba ovdje u Melbourneu. Znači zima nije baš kod nas, ali dobro. Komšije su oko mene sve Australci, nemam nikada problema. Jedino oni imaju malo problema miris kad mirišu, tako da pola ulice miriše kad se peče nešto ili prave čvarci i tako. Jel dođu komšije, jel navrate? Pa dođu, ako ne dođu ja onda njima odnesem, dodam malo tako i vole i to tako. Hvalje Dragane, reci, pošto ti duvan čvarci, ja iskreno prvi put čujem za to, reci mi odakle je, šta je? Pa duvan čvarci, kažem, potiču vamo iz ovih krajeva, iz Srbije, tamo znači Kraljevo, Valjevo, pa sve gore do Paraćina, Ćuprija, to su poznata mjesta, potom je duvan čvarcima. I dobri su, jer se prave od kvalitetnog mesa. Dok obični čvarci, oni se prave najviše samo zbog masti, a moramo i to da imamo, što ćemo kasnije da vam pokažemo od ovije bijelije, tu se pravi mast. Pa evo sada se trenutno prave ovi čvarci, kako bi nazvao obični čvarci za mast. Od ovih čvaraka sve što vidite, to sve pretvori u mast, možda od svega ovoga ne izađe kila čvaraka. Znači za mast, pošto ja volim na masti, sve spremamo na masti, kuvamo krompir, sve živo što treba spremamo na masti, zdravije je ovdje dokazano mast od ulja i tako. Evo ja, dobro jutro. Evo Lešo, danas ste tu, ove slanine šarene, znači kad sam ih donio, morao sam da ih usolim. U soli su stojale 21 dan, poslije 21 dan se malo preperu sa ladnom vodom, stave se na sto i presaju se. Znači pritulje se sa dobrom daskom i kamenom ili presama koju ima i prenoće. Sutri dan se stavljaju u pušnicu, dime se dobra 3 dima i posle stoje još mjesec i nešto dana u promaji na boksi ovoj tamo koju sam imao. Znači ove su već ready, gotove, mogu da se jedu, što ćemo kasnije osjeći jednu i vidjet ćete. Znači malo ima tu trika, mora obavezno da se drži 21 dan u soli. U soli i to je pravo izdimljena na starinski način, znači nema barenja, nema ništa. Zato toliko dugo se i drži u soli i dugo se drži znači na promaji. Mnogo je bitno da bude posle na vjetru, bar mjesec i pol do 2, zavisi znači od vremena. Reci mi kako je to u Australiji, kod nas je zima, snijeg, bude hladno, lako je sušiti. Pa u Australiji je zato malo trik i malo kritično, znači mora da se početkom godine uzme računajući 21 dan u soli da bude tako, znači kad se izdime, najbitnije kad se izdime, onda više za njih nema problema, samo da su u ladovini, da direktno sunce u njih ne udara, mogu da stoje znači čak i do vrućina. Dobro, znači ove su sad sve... To je sve ready. Sve spremno da ide. Ovdje ima malo te jaretine i tako. Gdje je jarac? Sad pokaži mi. Je li to taj? To je ta... Stani s druge strane, jedno dalje. To je taj... Prođi ovdje. Čuveni jarac, evo od njega tu ima zadnja noga i prednja plećka. Znači prosušena, prodimljena. To je malo bio čudesan jarac. Tu su ga imali moji jedni prijatelji na farmi, bio je oko 5 godina i posle
kad su trebali da idu za Srbiju na holiday otadžbinu, zamolili su prijatelja Miću da im pripazi jarca. Međutim, čim su ga odnijeli drugi dan, taj jarac je Miću, njegovog prijatelja, ubio, polomio mu 7 rebara. Došla ambulanta i policija da ga spašavaju, međutim jarac je i ambulantu i policiju sve natjerao u kuću i Miću i neke ljude i nisu smjeli da izađu dok gazda nije došao po jarca da ga vodi. U međuvremenu gazda je zvao mene odmah, zna da se ja bavim tijem. Ja sam otišao, ubio jarca i evo sada taj čudesni jarac, tu je od njega ostatak. Evo Nešo, vidiš, to je od jarca uz kičmu, one pekčenice, peke, probaj baš od toga jarca. Ukusno, lijepo i ja sam se sam iznenadio. Evo da vidimo kako izgleda taj jarac ubica. Jako fin. Soft i mekano meso i tako da jarac ubica više ne postoji, tu je trenutno i ubrzo će nestati i ovoga malo. Poštovani prijatelji, ovo za mene se u Australiji zove Cubby House, a u stvari napravljeno je za djecu, za malu djecu, da se igraju i da uživaju kao da su u prirodi. Naš današnji domaćin je iskoristio to i kada su djeca već odrasla i nemaju potrebe da se igraju, od Cubby House napravio je. Dragane, šta si napravio? Pa, evo ova Cubby House je prerasla u pušnicu za sušit meso, slanine, koljenca, kobasice i sve. Evo vidite, to su koljenca, znači nogice od svinja, lijepe za pasulj, kiseli, kupus i tako. Tako da sam ja došao do ideje, djeca su porasla, velika, stio sam da pravim, da pušnicu zidam. Međutim, zašto bi to radio, već kad imam gotovu, od tog Cubby House gdje se djeca igrala, pretvorio sam, kao što reče naš brat, pušnicu. I tako da je mnogo fina, znači drvena pušnica je mnogo bitnija nego zidana, zbog vlage da meso ne dobiva. I tako da sam zadovoljan. Produkt uspijeva, sve je dobro i tako, eto, živi se ko na selu. Zido ih pravio pre jedno 5-6 godina, znači zida to je od bluestone, kamen, znači tvrdi, crijep sam starinski kupovo, baš zbog toga estetike i izgleda da ide crijep i stari kamen. To je pečenjara, tu se peku znači 2 praseta u svaka doba. Ova prostorija je tako napravljena da se tope čvarci, kotlić, peka ovdje se isto može da radi. Evo sad trenutno počinjemo da topimo znači čvarke, duvan. Evo ovdje vidite ima grill. Znači u slučaju ako pravim roštilj, erija, onda ovdje ovaj točak koji sam pravio, on se sa lancima vidite spusta, znači poredate dole meso za roštilj. Znači, Dragane, pored ovog tradicionalnog pečenja na drvu i na ugalj, ti imaš, vidimo ovdje i nešto savremenije. Da, ovo je specijalni ražanj za peć prasiće i jagnjeće, vidite 2 komada pečete u istom vremenu. To je na plin, na gas, međutim to je malo specifičan ražanj, znači plin i gas uopšte ne sagorijevaju u komori gdje su prasad, nego vani tamo gori, a ovdje imate grijače, vidite 4 grijača koji se jako usjaju, što ćete vidjeti kasnije, i dole 4. To se pretvori znači u žar. I tako kad pečete janjad i prasad, top kvalitetno pečenje za Božić, za Vaskrs, za svadbe, paraćinsko veče, romanijsko veče, za sve me zovu, imam posla i tim se bavim vikendima, većinom to pečem i tako. Vidjet ćete kasnije kad sad stavimo da pečemo 2 praseta kako to izgleda, s tim što ćemo kasnije i probati, znači kad se tu ispeče, tu ima malo i tradicije, poslije ću vam pokazati, korica kranči i 3. dan. Sve ćete posle. Je li ovo pravljeno ovdje lokalno ili... Jeste, to je pravljeno lokalno u Sidneju. Prave naši Srbi. Malo su skupi, ali isplate se i dobar posao vidjet ćete kasnije kad budem peko. Tu se znači stavi silva papir, nema znači prljanja, zgodno čistit, zgodno sve. Kad završi pečenje, fino, lijepo se savije silva papir, baci u kantu za smeće i jako dobar produkt. Naručio sam još 2 komada, pošto već narod me zove sa svih strana iz Melbourna da to radim i sviđa im se, jer ja garantujem kvalitet pečenja. Ako od 50 ljudi na slavi bilo čemu se požali, 3 da ne valja pečenje, ja kažem gazdi vraćam pare. Znači evo, kao što nam je Dragan rekao,
Ovo možemo također nazvati srpskim proizvodom ovdje u Australiji, jer ovakvih pečenjara nema da se kupi u širokoj prodaji, nego je ovo specijalno rađeno i naši ljudi su to radili, onako znajući i poznajući, znači tehniku i poznajući ono što nama treba, da bi taj ražanj bio onakav kako treba da bude. Dragane, kažu da iza svakog uspješnog domaćina stoji i uspješna domaćica. Reci mi koliko u tome ima istine i koliko tebi Snježa pomaže u svemu ovom? Pa pomaže puno, a znate kako mora uvijek, zna se ko je muško, ko žensko, poštuje se rad domaćice i tako. Gdje nije dobra domaćica, kuća ne može da napreduje, znate, kuća stoji na domaćici. Snježo, reci nam ti, kako se ti snalaziš u svemu ovom? Je li ti teško sa Draganom i sa svim mojim obavezama? Ma nije, to dobro se snalazim. Dragan je jako vrijedan, što da voli da radi taj posao. I nije teško. Voli da radi. Ja pomalo, ali više posao on to uradi. Ja bi nešto malo pomože, malo dobro, nešto dobro dođe. Malo duže. Kako djeca reaguju na sve ovo? Jesu oni već navikli na ove naše proizvode, na slanine, da vide tu meso, da vide tu svinje, da vide ražanj kako se Pa peče? jesu. Djeca od malena mi smo ih učili da na naše proizvode, na našu ishranu, i oni su to sada lako prihvatili, da nemamo problema uopšte. I subotom idu u srpsku školu. Tako kad idemo na holiday u Srbiju, oni čisto pričaju srpski, lepo pričaju da mogu svi da ih razumiju, baba i dede, i svi su bili zadovoljni što deca pričaju srpski i tako. Gordana, ti si koja po redu kćerka? Ja sam druga po redu. Druga po redu? Da. I kao što vidim, odlično govoriš srpski jezik. Ja sam odrasla, mi smo pričali s mamom i s tatom od malih nogova srpski jezik i onda tek smo počeli engleski kad smo pošli u školu. I kad smo odmah pošli u školu, pošli smo i u srpsku školu, tako da uvijek smo pričali, nije nikad mi bio problem. I reci mi, je li ti pomažeš tati ovako i mami kad radi ovo? Pomažem jer ja sam druga po redu i nas ima 6. Uvijek pomognem tati, imam 3 mlađe braće i tako da pomognem mu malo oko mesa, sa prasa, ono kad mu treba i moram mu pomoći, tač, otac mi je. A reci mi, je li tata onda kupi nešto ovako? Naravno, tata, mogu se zahvaliti, tata je meni kupio auto i sve i kako su mi roditelji toliko dali, ja njima hoću još 2 puta više da dam. Stvarno su nam sve su nam dali u životu što smo željeli. A reci mi, u Republici Srpskoj imaš baku? Imam baku, imam dedu, imam čiču, strinu, tetku, teču, imam pogotovo više od pola naše familije su još uvijek tamo, tako da nedostaju nam baš puno. Pošaljaju našu hranu u školu, nasjećaju slaninu, stave nam na hljeb i sve i to. On sve pita, a šta je to? I onda, tako kad smo učili u školu, ja kažem, kao mi slavimo Božić na 7. januar, oni, a kako to, znaš, kako vi nemate Deda Mraza, vi imate Božić baku, na primjer, tak nešto. Uvijek smo bili drugačiji, iako jesmo ipak ovdje rođeni, odrasli smo na srpski način ovdje, nismo na australski način, tako da ostalo je tako u nas, ne znam. Dobro, i to ćete vi naravno vjerovatno sve da prenesete na svoju djecu, ili tako? Naravno, tako planiram, baš bi volila da i oni imaju nekako da tak i on se osjeća, ipak jesu rođeni, ne znam ja gdje ću ja rodjeti. Da, naravno, ali da znaju odakle su tradiciju, naši običaji, našu historiju, baš bi bilo lijepo da znaju, jer ipak ima tu dosta od nas Srba i ja još volim da još dosta naučim, ima bogata je nam historija. Reci mi, je li bilo čvaraka u Dalmaciji? Bilo je, ali nismo pravili na ovakav način. Mi smo pravili samo slanina, od slanine bijele i pravimo masti čvarke. A ovo prvi put smo ovdje radili. Do sad nismo radili, ovdje jesmo, ali tamo nismo nikada. Znači u Dalmaciji se jedu, ali oni... Da, oni normalni čvarci. Da, oni kao i svugdje što prave, da.
Dragane, kažu da ovde u Australiji, kada se pravi ražanj, prase, kada se peče, traži se obično da bude žensko. Pa to sam primijetio od prvih dana kako sam došao ovde, to uopšte nema veze. Jer ja pečem i muške i ženske i garantujem, tu je znači sve do praseta kako se očisti. Ako je žensko prase, manji posao. Ako je muško prase, znači koje nije bilo poštrojeno, očišćeno, kada pre stavljane na ražanj, ovdje imaju žile. Znači tu se obavezno mora da pregledaju žile. Znači i skičmu te žile. Ako je muško, one se tu povade i što ćete vidjeti kasnije, ovo ja čupam, ovdje vidite maramicu i bubrege, to se sve čupa, to ćete vidite kasnije i znači nema uopšte razlike. Nema. I kod praseta, jer ovo ako ostane ispečete, znači posle ova potrbušina i rebra, kad jedete to bude kao gumirano. Znači to se obavezno skida, ovako. Isto ovako. Sada ako je slučajno muško, pošto ne, evo bio je muško, vidite, ali je bio počišćen. Ako nije slučajno počišćen, onda ovdje, ove žile, ovdje koje ima, vidite, uzme se nož, ali nema, znači on je očišćen, nema potrebe. Ovdje obavezno te žile i ovdje ovo u skičmu se izvadi i nema problema uopšte za miris. Da se malo nakvasi prase kao kišica, zbog toga razloga da bolje so prihvati. Još je bolje po mogućnosti kad ja sam prasad nabavljam, međutim ovaj malo prije što je donio, to je jedan moj prijatelj od Paraćina i on je nabavio sam prase, ali znači mnogo znači pre usaljanja malo da oprati i plus dobro dođe kad ga usaljate da je mokro prase bolje so prihvati. Volim da idem u školu, da mogu da odem u Bosnu ili u Srbiju da pričam srpski sa babom i dedom. Ja sam završila prije 2 godine i puno mi je pomoglo, mogu da se snađem tamo. Kad pričam s babom i s dedom nije kada sam stranac, osjećam se kada sam tam rođena. Ćemo da zatvorimo, ubrzo će to da se ugrije pa ćemo otvoriti da vidite. Reci mi, Dragane, koliko dugo treba? Ovim prasićima 3 sata gotovi su. Šta se sad ovo priprema? Sada ćemo da startamo sa kobasicama. Znači u jednom danu pravimo čvarke, pečemo prasiće, pravimo kobasice. Tako je. Reci nam za ovu kobasicu, šta je tu najbitnije? Jel tu postoji neka tajna? Pa postoji sigurno, znači začini koji će sada idu redom od soli, crvene paprike, bibera, znači i malo šećera. Dragane, ovo je, reci mi, tvoj recept ili neki tradicionalni recept ili? Pa pazite, svako radi po svome, ja radim ovaj recept duže i dobar je, znači nisu, sada možete vi da promijenite, neko hoće da su malo ljuće, znači možete dodati više ljute paprike, neko hoće još da je crvene paprike više, što ja ne stavljam, jeli posle kad se jedu i prže onda malo žgaravica u stomaku, ovo je do sad za mene recept jako dobar i za sve koji su probali. Dragane, ja sam već ovu mašinu najavio kao još jedan od srpskih proizvoda ovdje u Australiji. Ovo je pravljeno u radionici nekom, je li tako? Ovo sam naručio isto iz Sidneja, proizvodnja naši ljudi, znači ima sve, samo para i zdravlja. Ajde, ukratko onako, Dragane, objasni nam samo postupak pravljenja kobasica. Kako se to radi? Pa, kao što sam i rekao, znači, pre svega, znači, mora da se meso naruči, sad ko hoće svinjsko, neko stavlja govedinu, neko srnetinu. Može da se to na više kombinacija pravi, ali ja obično pravim samo od svinjskoga, znači, postupak je malo komplikovan, malo jednostavan, kako za koga, znači, idu začini određeni bijeli luk. Može frišak bijeli luk, ali ja stavljam luk u prahu zbog da ne prokisnu, jer od friškoga luka znaju da ukisnu kobasice. Znači, šećera malo, 3-4 kašike ove što se jede čorba ili supa. Paprika crvena, najbolje ovdje dokazala se ova mađarska crvena, jako finu boju daje kobasicama. So, kao što sam rekao, bijeli luk, biber. I to je to i onda kad se to završi, evo vidite, došlo je do ovih loptica. I sada je, znači, ona glavna procedura ide u špricu i crijeva.
provlačenje, posle uvijanje, što ćete vidjeti. Ovdje sam slavio 21. rođendan. I reci mi, sve ovo što radiš sad, jesi imao ti vremena gore da naučiš od nekog ili si ti onako sve to sam nekako? Ništa, sve sam to sam učio, malo onako gledajući na televiziji, malo onako i Bog me nadario samom tijem i ide mi to za ruku. Ti si ovdje u Melbourneu poznat po tome što si jako aktivan u srpskim zajednicama, što si aktivan si u manastiru u Ilajnu gdje mnogo pomažeš, mnogo radiš, nađeš znači vremena i za sve to. Pa jeste, u manastiru sam, bar svake druge nedelje, u manastiru sam mnogo uradio i vrata manastirska sam poklonio, napravio. Svaku drugu nedjelju sam u manastiru, zadnjih 4-5 godina održavao manastir, košenje, nabavku, mnoge stvari. Čak sam i od braće Rusa uspio za manastir, što naš manastir Sveti Ilajn Sava pravi svijeće i prodajemo za naše crkve po Melbourneu, Sidneju, svugdje. Tako sam preko braće Rusa uspio da izvučem voska 6,5 tona za ništa. Ponuli su manastiru, to ti je vrijedno za naš manastir oko $125.000. Sve je utrošeno, sve je urađeno. Manastir jedno vrijeme bio u krizi, zahvaljujući pojedinim ljudima, izvukli smo ga iz krize, staje na noge i manastir je sad na pravim nogama. I evo kao što nam je rekao Dragan, tačno nakon 3 sata, ovo izgleda da je već pečeno. Dragane? Znači, posle sve tajne, sat nekad može da laže, može sve. Najbolje, najtačnije provjereno, znači nož i ubodete kroz but, upipate nož. Ako je mlak, pečeno, ako puri prste ne valja, butevi su super. Znači, ista situacija kod plečki. Znači, super. Posao je dan, jer ipak treba prečekirati, znači i sat, i prase, i sve može malo da izbjegne, ali ovo ti je najbolji dokaz i najtačniji. Znači, ubodete nož u but, pipnete, mlak, super je. Ubodete u vrat, u plečku kako hoćete, pipnete, znači 100% gotovo. Gotovo? Gotovo. E sada, znači što radimo, sklanjamo mast. Znači da bi korica krančila, ovdje ledena, kako vidite, tako samo što ne zaleđena slana voda. Gasite, znači prašići su jako vreli, sve se znači završava, gasi se. I kad je ugašeno, zatvara se gas za svaki slučaj. Onda se rasvijeći pršću sa ovom slanom ledenom vodom i tako dobivate koricu da kranči, da krcka 3-4 dana u porciji, a ne da bude gumena. To je to. Onda lijepo ovako vidite i opere se, presence, izgleda pravi, domaćinski. Evo, to ti je jedna sveta tajna, a vi u Republici Srpskoj i Srbiji koji gledate, dužni ste mi za ovo makar po pivo da platite kad dođem do godine, koji me znate i poznate. A ja ću vama po gajbu i da uzmem. Evo, vidite. Vidiš, znači sad je tu velika prednost u ovome papiru koji smo stavili, znači da nismo stavili ovaj folija papir, tu su muke čisti tražnjevi. A ovako vidite sada malo još kasnije, samo ovo učinete i čisti ražnjevi. Zgužvate, bacite u rabiš kantu, odnosno u smeće ovaj papir. Znači ima svaki tajni. Znači razlika između ovog duvan čvarka i običnog čvarka nije samo u izgledu, nego i u vremenu topljenja, je li tako? Velika razlika. Velika razlika, znači evo, vidjeli ste kad smo krenuli koliko je to nezahvalno sa duvan čvarcima, ali rekao sam vam, znači sve što je dobro skupo je u šopu. Ako ne znaš što je dobro u šopu, pitaj šta je skupo. Tako ti je i čvarci. Ako hoćeš top kvalitet, top robu mora da se namuči, znači to se pravi samo ovako za prijatelje, da se uživa u tome, za prodaju tu nema tu nikakvog profita, nema se nikakvog računa i velika je to obaveza, ali znaš kako, moramo da održavamo tradiciju i običaje. Evo, već 4 sata proces traje,
Dok ovi drugi što ćemo kasnije da stavimo, sat i po će da budu gotovi. Bijeli čvarci za mast. Ali moramo imati masti. Bez masti se ne može da živi. Tako da sve je dobro. Sve ide po planu i programu. Malo smo zakasnili. Nismo mogli švarglu da malo napravimo i to, ali to ćemo druge prilike. Biće prilike, biće vremena. Ono što još ovako čujem priču okolo vezano za tebe je da većinu ovih proizvoda koje ti napraviš i ti uglavnom i pokloniš. Pa tako je, brate, ima tu više od 80% istine, znate kako, dobro duš ima, malo se popije. I prijatelji, dobro ti ovo, dobro ti ono, ja onako bećarski, kad je dobro, evo brate pa ponesi. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao što je na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim.